Ang ubuhanggu dang urikimata bayi etinda. Bata patua mangarangiangu rukuna na pemeringu eti la kanal YouTube YKB GKI TV. Dang napulong na padihanda la rehiana velingu lambuku wasiat. Napingina na wuana na liarang kanandingu. Weling hulat rut na kawudu tailu na mata kambulu patu. Lundu kawudu patu na mata nomuna. Na pamanginjirunda ya duyaka la mata kambuluan na mawana. Mandapu kadiwa nedimu anangu. Lundu bopinya ngikiwana la hupu japuna rukuna yana. Ang buhanggu la tamu na imirio karitu. Na andaluri na nyuta taula pintana. Dan ningu ana mapinya. Dangun jadeni andanya. I Naomi. Dangun nalina i Elimelek. Dangun da tau matua da ana da nyuda i Mahlon dangu Kilion. Laku danya ka la Moabu. Lundut ndadik danya lainu la parimangu wikida welingu la pangalangu parimangu la Israel. Yaduyak raka lainuya nang ia pamunung da nandumalurida. Nanyunay Naomi ninya lahandukan. Balur to kajia madanya na lena hamanay da anana langya pangiangu la Moab. Ang ubuhanggu latamu na miriyahu karitu. Naluri na Naomi diramahilaya. Dirapadananya na pamahila wangu naluri na pampadalina. Takairut nariana na manamo iluluya. Dangu na makarianya nyuda wuku danya pakirinya naluri bidi la paraingu Bethlehem. Irut na tundunya na pawuku na Naomi. Na kiandaru eti kanandingu na Irut na pamangaranya imiri. Ang buhanggu latamu na imiriyo karitu. Irut banahamburiya Boas na membuhanya hinanjadi kuru umana. Na luri na Irut. Na luri na Naomi. Na mapuri na mapaita. Na paliad aku. Hamangyara na nawaka. Nimbunya na rehina pitiweling panakudu apa lundu na matuaka. Nalurinda tunanungu. Naluringu ladalungwa dan gadukunda. Batahanganya na mahawina handuka. Tunanubu naluri baiti rikimatanda. Ang buhanggu latamu na miriyaw karitu. Tapa paliarang umabadi. Kapieku na pangalanya lapapinya naraka na matumbo. Ta itaya na wundan. Nyuta batahanganya na luri banedinya na hupu na mahamu. Velingu na waindanya. Dangu na monung danya lay Allah. Amingu. Huputunu na padihanda larehi na yana. Ambu maruang badu lapalike, subscribe, dangu matawa bata pangalanya na padihanda larehi na yana. La angumbuhanda bunda badaka. Na tau na mapaway lay miri dangu na marinjungu la patanda ya imiriyaw karito. Kanado nyuta bata mariangga pandulangu la dalo bata bobarya na pulo na imiri dangu angumbuhanda la YKB. Matawa kana papurunda way mangolong way maringo welingo lay miri Yehu karito. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB.
dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.